Ao, ke a o dumedisa momamedi e motle. Wena ya mametseng thuto ya letsatsi la kajeno. Re nka palo ya rona lengolong la Moapostola Paulose phuthehong ya Efese. Kgaolo, re tla nka kgaolo ya boraro temana ya pele ho isa temana ya bosupa. Re bale palo ya lentswe. Ke ka baka leo ke lengollang nna Paulose ke le mohau wa Jesu Kreste ka baka la lona balichaba. Ha le fela le utlwile kabelo ya mohau wa Modimo eo ke e neetsweng bakeng sa lona. Sephiri seo ke se tsebisitswe ka tshenolo, jwalo ka ha ke sa tswa lengolla ka mantswe a semakae, ka moo le ka le lemohang ka teng ha le bala teng kwetliso eo ke nang le yona ya sephiri sa Kreste. Sephiri seo ha se ka sa senolela bana ba batho melekong e fetileng, jwalo ka ha se tswa senolwa mehleng ena ke moya ho baapostola ba hae ba halalelang le ho baprofeta, e leng hore balichaba ke majalefa le Baiseraele, ke mele o le mong le bona, ba na le kabelo ha mmoho pallong ho Jesu Kreste ka evankhedi eo ke entsweng mohlanka wa yona ka neo ya mohau wa Modimo o ko neilweng ka tshebetso ya matla a rona a ona. Mohau oo o neilwe nna ke lenye monyenyane ho ba halaledi bohle wa hore ke bolele hara balichaba monono o sa fihlelweng wa Kreste. Palo ya lentswe e fella hakana. Morena a e hlonolofatse dipelong tsa rona ka Jesu Kreste morena wa rona. Amen. Ke o dumedisa ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kreste. Ke mobishopo Daniel Rantle a nang le wena hape ka letsatsi la kajeno. Ke rata hore re tswele pele thutong ya ka eo ke entseng ntse ke tswela pele ho etsa bukeng e leng lengolo la Moapostola Paulose ho Baefese. Tsatsing lena ke rata ho sehloho sa thuto ya ka ebe kabelo ya mohau wa Modimo, sephiri se seholo. Kabelo ya mohau wa Modimo, sephiri se seholo. Mme haholoholo ke tla tsamaela haholo temana ena ya bobedi moo ha le fela le utlwile kabelo ya mohau wa Modimo. Mme tsatsing lena ke tla lakatsa hore nke ke hlalose haholwanyane ka ditaba tsa kabelo ya mohau wa Modimo. Ha ke qetela thuto ya ka, ke a tshepa nakong e fetileng ha ona mametse thuto ya ka, o la fumana mantswe a ka a neng a ipapisa haholo le temana ya kgaolo ya bobedi temana 22 a reng le lona le hailwe ha mmoho yena ho ba ntlo ya Modimo moyeng. Hantlentle seo re se bonang Moapostola Paulose a se etsa lengolong lena ke ho roka le ho haha dikamano
tsa batho ba arohaneng. Karohano ya bona e ne ntse e totobala letsatsi le letsatsi, fela e le ditho tsa kereke ya Modimo e mane Asia. Bajude le balichaba batho ba dumetseng ho Jesu Kreste, ho nontse ho na le ntho eo ba e tshwereng le ho itshwarella, e leng dintho tse ntse di tswela pele ho ba arohanya. Mosebetsi wa Moapostola Paulose a o etsang ko moholo haholo, hobane seo a se etsang ke mohlala o lokelang hore o salwe morao ke batho ba utlwang ditaba tsena tsa lengolo lena. Ke itse o sebetsa ka thata ho kopanya Bajude le balichaba ba ho seng lebaka le ha e le lekana fela hore le ka behang hore ba dule ba arohane, hobane ke ditho ha mmoho ho yena eo ba dumetseng ho yena e leng Jesu Kreste. Moapostola Paulose karolong ena ya lengolo o toba balichaba ka kotloloho, le ha na ntse a sa siye morao Bajude. Ha re hopoleng hore balichaba ba ne ba le bangata haholo ho feta Bajude, ka ha setjhaba sohle e ne le setjhaba sohle se neng e se morabe wa Bajude. Lenyokonyane ha le ka la qalwa ke balichaba, empa le ne le qadilwe ke Bajude, mme ba ne ba kgetholla ka tsela e pepenene balichaba ditshebeletsong. Balichaba ba ile ba nna ba iphapanyetsa haholo seo ba neng ba se etswa ke Bajude, empa letsatsi le la tjhaba kapa nako ile a fihla mohla balichaba ba amohelang taba ena, ba re ka nnete jwale re amohela. Mme ho ile ha ba hobe haholo ho Moapostola Paulose a ileng a bona hore ho tima mollo, ho tima hlaha tabeng ena ke ho toba balichaba ka bo bona, ka ha ba ka ba kotsi ka ho fetisisa ha ba ke ba lokiswa, hore ba itsebe hore ke bo mang morerong wa Modimo. Thuto eo re bonang mona ke tsela ya ho rarolla dikgohlano ka hara dihlopha tseo re bonang taba eo re bonang Moapostola Paulose a etsang mona. Mme mane mo re badileng teng o itse balichaba ba se ba utlwisise kabelo ya mohau wa Modimo, ba se ba utlwisitswe kabelo ya mohau wa Modimo, le se le utlwisise kabelo ya mohau wa Modimo. Moapostola Paulose momamedi e motle o re ho balichaba ho fihlela mona le se le utlwisise kabelo ya mohau wa Modimo, kabelo ya mohau wa Modimo. Paulose o re morena Modimo o monetse yona, e tlile ho yena ka tshenolo hore a tla e fetisetse ho bona balichaba. O re morena Modimo e senotse ka moya o halalelang, e seng ho yena fela, empa le ho bapostola esita le baprofeta kabelo ena ya mohau wa Modimo, le bona ba e senoletswe. O re yena Paulose o qadile ho e fetisa ka mongolo ho bona, hobane ke moholehua mane tjhankaneng ya Roma, o sita ho ba le bona ka kotloloho. Kabelo ya mohau wa Modimo, wena momamedi e motle, ke mmusa pelo wa nnete o kgutlisang dipelo tsa ba utlwisitseng bohloko. Ke mmusa pelo wa nnete o busa dipelo tsa batho ba utlwisitseng bohloko, tsa batho ba nyenyefaditsweng, tsa batho ba kgethollotsweng, tsa batho ba balollotsweng ka mabitsobitso ho di tlisa mmoho tekatekanong e hlokang ke Modimo. Kabelo ya mohau wa Modimo e theola ba iphahamisitseng, ba iponang ba le betere ho feta ba bang. Kabelo ya mohau wa Modimo e theola ba nyenyefatsang ba bang, ho ba tlisa mmoho tafoleng e le nngwe le bao e leng diphofu tsa taba ena, e leng batho ba entsweng jwalo. Kabelo ya mohau wa Modimo e tshwere poelano, e tshwere kutlwisisano, e tshwere thatano. Kabelo ya mohau wa Modimo e tshwere tsebo ya hore motho ke motho ka batho ba bang.
kabelo ya mohau wa Modimo e tshwere tsebo ya hore batho bohle ba hlokana. O ka nketsang ha e hahe motse. Paulus o re ditaba tsa hae tseo a itseng ke kabelo ya mohau wa Modimo o se a ba utlwisitse tsona, mme ke tla leka ho di bontsha he mona ka bokgutshwane, mme ke tseo a itseng o se ba boleditse tsona ka mantswe a semakae. Ha re shebe kgaolo ya bobedi temana ya boraro, kgaolo ya bobedi ba Efese kgaolo ya bobedi temana ya boraro. O re pholositse ha mmoho ho Kreste hobane re bolokehile ke mohau. Seo Paulus a se bolelang mona ha se taba ke hore taba ena ha se taba ya mang ba Jude fela, empa ho Jesu Kreste Modimo o ba file mpho e le nngwe e tshwanang e lekanang. O entse ntho e lekanang bakeng sa ba Jude le balichaba ho Jesu Kreste. Ha re shebe hape kgaolo ya bobedi temana ya 10, hobane re mosebetsi wa ona, re bopetswe ho Jesu Kreste mesebetsi e molemo eo Modimo e lokisitseng pele re tle re itsamele ho yona. Paulus le Mojude a ngolla balichaba hore motho ke mosebetsi wa Modimo. Motho ke mosebetsi wa Modimo. Ka lebaka leo motho o kgethehile haholo. Ho botjwa ha hae o botswile a hahellwa ho Jesu Kreste hore a etse mesebetsi e molemo, mme a tla tsamaya ho yona eo lehodimo le lokisitseng, e leng hore hona ho bolela hore ha ho motho ofe kapa ofe ya bopetsweng ho etsa bobe ka tsela efe kapa efe. Mme wena ya mamelang molaetsa ona nakong ena eo re tsamayang matsi a 16 a ho nena tlhekefetso, re sentse re bona hore taba ya tlhekefetso ha hona e nang le sebaka sa yona ho hang ho ditabeng tsena tsa Jesu Kreste. Ha re shebe kgaolo ya bobedi temana ya 13 karolwana ya teng, o re le atameditswe ke madi a Kreste. O re Jesu a thakgisitsweng sefapano, madi a hae a atameditse batho bohle selekaneng se setjha, moo bohle ba ebang boemong ba ho dula tafoleng e le nngwe le bana ba Modimo. Mme ka sefapano seo ba theilwe kgotsong ya moshwelellwa, mme ke bana ba kgotso. Madi a wa Jesu Kreste a ba file katamelo le nngwe ho Ntate Modimo, ba kopantswe ka moya o le mong. Ke seo kabelo ya Modimo e se etsang, kabelo ya mohau wa Modimo e se etsang. Ya bone, re fumana temaneng ya 20 kgaolong ena bobedi. Le mohau o theilweng hodima motheo wa bapostola le wa baprofeta o Jesu Kreste, e leng yena lejwe la ntlha la ona. Mommamedi, seo Moapostola Paulose a se bolelang hore Modimo o ba entse ntlo ya ona e theilweng motheong o Jesu Kreste, e leng yena lejwe la motheo, cornerstone kapa foundation stone. Lejwe leo le kopanya mohau ohle, le o bopa e le ntho e le nngwe e ntseng e hola. Kabelo ya mohau wa Modimo e jwalo ngwaneso e motle. Ha re shebe ya bohlano taba eo e leng ditaba tseo a itseng ke le boleletse tsona ka mantswe a semakae, ke le bontsha kabelo ya mohau wa Modimo. Ha re shebe temane ya 22 kgaolo ya bobedi temana ya 22, le lona le hahilwe ha mmoho ho yena ho ba ntlo ya Modimo moyeng. Le lona le hahilwe ha mmoho ho yena ho ba ntlo ya Modimo moyeng. Mommamedi, seo Moapostola Paulose a se supa mona ke hore Morena Modimo o tsetetse haholo hodima bona. Ka senkgweshe ho tla bua ka hore o entse has invested much on them. Ba hahilwe mona moo ba leng teng, mme ba hahwa mmoho e le balichaba le Bajude, ba hahwa mmoho, mme mmoho ba se ba entse ntlo ya Modimo moyeng. Ba ntse ba le lefatsheng, ba hahilwe ke Modimo ka sebele sa ona ho ba etsa ntlo ya ona. Ha hona lebaka la dikarohano, ha hona lebaka la ditshwantshano,
ha hona lebaka la dikgethollano, ke ntho e le nngwe, ke ntlo ya Modimo. Ka ho dumela ho Jesu Kreste ba entswe ntlo ya rona. Momamedi e motle, kabelo ya mohau wa Modimo e jwalo. Kabelo ya mohau wa Modimo. Jwale ke rata hore motsotsong ona re ke re shebe taba ena eo sehloho sa ka se hlahileng teng, kabelo ya mohau wa Modimo, sephiri se seholo. Moapostola Paulose o mamedi motle hore kabelo ya mohau wa Modimo ke sephiri se seholo. Sephiri seo taba ya sona kapa se phuthetsweng ka hare ho sona ke hore balichaba ke majalefa le Baiseraele, ke mele o le mong le bona ba na le kabelo ha mmoho pallong ho Jesu Kreste ka evankhedi. Ke re dikateng tsa sona se phuthetsweng ke sona sephiri seo ke hore balichaba ke majalefa le Baiseraele, ke mmele o le mong le bona ba na le kabelo ha mmoho pallong ho Jesu Kreste ka evankhedi. Seo nka ka bolellang sona ke hore le mona moo re leng teng ehlile re bona balichaba rona ba mametse mosebetsi molaetsa ona, re o mametse ka puo ya Sesotho, re le Lesotho kapa re le naheng ya South Africa, hohle me re mametse molaetsa ona re teng, rona ke rona bao re leng balichaba. Fela rona balichaba ka bo rona re na le pallo mmoho le Baiseraele, re majalefa mmoho, re mmelolo mong, mme pallo eo re e fumana ka lebaka la Jesu Kreste, ka lebaka la evankhedi ya hae. Momamedi, kabelo ya mohau wa Modimo, seo Moapostola Paulose a se bolelang ke hore e ngotse bojalefa bo le bong lehodimong, hore balichaba le Baiseraele ba bokuke, hobane ke ba bona ka tsela e tshwanang. Lehodimo le lokisitse bojalefa bo tshwanang, hobane bana ke bana ba Modimo ha ba le jwalo. Lehodimo ha le tsebe kgethollo ka tsela efe kapa efe. Ka Jesu Kreste ba entswe mmele o le mong, ho enwa ha utlwa bohloko le yane utlwa bohloko, le yena enwa utlwa bohloko, hobane ke mmele o le mong. Bojalefa bona ke mpho e tswang ho Modimo a nnosi, mme e ya ho bao a ba ratang, a ba bopileng, e leng balichaba le Baiseraele. Jwale ba na le kabelo ha mmoho pallong ho Jesu Kreste. Madi a Jesu Kreste a tlisitse bojalefa bona, mme a rapaladitse lerako la dikarohano, a hahile poelano le kamohelano ho baneng ba rwane. Sebaka sa hloyano ha se sa leyo. A tlisitse kgotso ya moshwelella dipakeng tsa motho le motho. Balichaba le Bajude ba entswe bana ba kgotso ya Modimo ka Jesu Kreste, momamedi e motle. Mme ka jeno ba na le kabelo ha mmoho pallong ho Jesu Kreste. Taba ena ke sephiri se fuperweng ke evankhedi ya Jesu Kreste setjhabeng sa Modimo. Momamedi, Morena Modimo o re etseditse ntho e kgolo, o re etseditse ntho e kgolo haholo re le setjhaba sa hae. Rona Basotho re utlwa nalane ya bona e re pele ho nako eo Morena Moshweshwe
a qeta ho theha setjhaba ho ne ho arwane haholo. Empa Morena Moshweshwe a sebetsa ka thata ho kopanya setjhaba sena ka marena a maholo, ka marena a ditjhaba tse fapafapaneng. A ha kutlwano ya ba setjhaba sa Basotho se ba teng, mme sila sa ba le dintwa empa sa ba sa di hlola. Morena Moshweshwe o teng mo ileng a dumela hore sebetsa se seholo se ka hlolang maemo ohle ke kgotso. Yena ka sebele sa hae a ba re kgotso ke kgaitsedi ya hae. Efankgedi e tshwereng molaetsa wa kgotso ya latwa ke morena wa setjhaba sa Basotho ya phatlalatswa nakong eo Lesotho le ne le lefifing le letsholetso. Efankgedi ena ke yona eo Moapostola Paulose ya buang ka yona. Ile ya bopa setjhaba. Lesotho la tsejwa e le naha ya kgotso le nala hobane e le nnete tjhaile ya eba ngata ya be kgolo e bileng e fapang dinaha tse ding. Momamedi, ke etsa molaetsa ona ho se ho tletse dipolano tse ngata ka hare ho Lesotho. Ho bolayana bonyene le bosiu. Mme potso ke hore na kgotso ya rona e kae? Na Basotho re a ritsa na? Re ritsetsa mehleng ya ho jana ya ho bolayana na? Dipolao tsa batho tse seng di tletse naha ya rona ke tsa eng? Di tswalwa ke eng? Mmina thoko sefeleng sa Sione sefela sa bosupa hore Jehova Modimo wa Baiseraele hore faladitse lefifing la pele. Ke utlwisa hore lefifi leo la pele le ke ha re ne re sa tsebe efankgedi ya kgotso eo yana mmina thoko a reng maoto a kgotso a tswang ho monghadi a tlile Lesotho lefatsheng la madi. Ke mo utlwisisa a re lemosa hore ha efankgedi ya kgotso e fihla Lesotho e fumane setjhaba se bolayana ho se qenehelana. Madi ana tletse a batho ka hara naha. Basotho na re a ritsa na? Mme re ritsetsa moo na? Hobaneng ha ho le jwalo? Ho etsahetseng? Mmina thoko yona eo ke mutlo a re hlokomedisa hore kabelo ya mohau wa Modimo ho rona Basotho ke hore re faladitswe lefifing la pele, re tlositswe lefifing la pele, re batho ba thapelo. Re batho ba thapelo. Ore leqheku le akwa ke ditlolo tsa lona. Ka jeno ho jwang ke ka lebaka lang ha ba bang ba bana ba rona ba fetile bahlorisi ba maqheku. Ke ka lebaka lang ha ba bang ba bana ba rona ba se ba bile ba ibitsa manomoro. Basotho ba batle. E ka ba ya kae baneng? Ditsi tsa rona tsa tshireletso ha se mokgedo dipolaong. Ke hobaneng Basotho na re a ritsa? Mme re ritsa lefifing la pele na? Kabelo ya mohau wa Modimo ke kabelo ho rona ya lerato la hae le tibileng ho rona. Taba eo ke matla ho rona re le setjhaba. Ha re nkeng kabelo ya mohau wa Modimo hobane ke matla ho rona e re tlisa mmoho re le setjhaba. Re lokela hore re kgutlele ho Modimo, re mo lebohe, mme jwale re inyatse ho tseo re mo sitelwang ka tsona. Tse kgolo tseo re mo sitelwang ka tsona ke ho itumella hore re ikarole hampe fela ka se sa lokelang hore arola e leng dipolotiki. Dipolotiki ha se ntwa, empa ke monahano wa bohlokwa ka hara naha e nngwe le nngwe o etswang ke motho eo leng moetapele, hobane a batla ho araba potso ya hore re ka phela jwang. Kabelo ya mohau wa Modimo e re bontsha hore re setjhaba se ratilweng ke Modimo. Lerato re bontshitse lona ka Jesu Kreste morao ha ya ileng sefapanong ka lebaka la rona bohle, mme madi a hae a tswela pele hore fa katamelo mohaung wa Modimo. Ka nnete re ntse re phela ka mohau wa Modimo. Sefapano sa Jesu Kreste ka nnete ke kgotso ya rona wena mmamedi e motle. Sebaka sa hloyano, sebaka sa dipolayano se fedisitswe mahareng a rona. Poelano le thatano mahareng a rona ke sona seo leng kabelo ya mohau wa Modimo e se hahang ho rona. Ha re feleng re ikgahe kgotsong ya Modimo le leratong la ona, re tla phela rona le bana ba rona. Amen.
rapeleng. Modimo ntate wa rona ya lehodimo, ruri re leboha lerato la hao le mosa wa hao le nako e go fileng yona. Re ithute sephiri sa mohau wa hao modimo wa rona, o ileng kabelo ya mohau wa hao ho rona ke matla ho rona ka mehla. Kabelo ya mohau wa hao morena modimo e re atametsa ka pele ho wena re le bana ba hao, re le setjhaba sa hao. Hlonolofatsa momamedi hohle maleng hona teng. Mo nehe kabelo ya hao, mo nehe lerato la hao, mo nehe letsoho la hao. E mong le mong modimo o mo etse hore a ikutlwe hore ehlile o neuwe kabelo ya mohau ke wena modimo wa rona. Re hlonolofatse rona le bana ba rona, re kopa tsena ntate ka lebaka la Jesu Kreste morena le mpholosi wa rona. Amen. Ke mobishopo Daniel Rantle, mommabedi e motle, morena e se ka ba le wena. Mohau wa morena wa rona Jesu Kreste, lerato la Modimo ntate, kopano le matshiso a maolang di be le rona jwale ka hoseng kae. Amen.